Menta perlok anwara shpi ke kubur. Ngila ban straight hagano-gano klimat. Krek ke Houthi bat ke Hezbollah ban yarap ya ke Iran. Tong ini sengap. Katba ke je kanat kadang tanam ha Middle East barok away. Arngut ki officer ke Israel ki Mynsaw happening ke je khun bat ke Hezbollah. Ke je khun ke Israeli military. Way officer ulam Mynsaw jorbha. Bat way pat Mynsaw mulu malah ha Lebanon. Baro arngut kini ki sipai Givati Brigade. Ki Mynsaw ha ke santri march. Ha ke je khun bat ki nongi khun Hezbollah. Ke Israeli military ke yathu. Ya baro arngut ki sipai lapan kriya no mar-mar na ke Jakatma. Berlakit sa hospital na kamta ke jing sumar ke bakarki. Kane ke jing khun kawan katba ke Hezbollah ke kamba. Ke target ye ki sipai Israel. Daw anti-tang misail ha Lebanon. Haga juga por. Dangshan ki sipai Israel kilarung palat yoput ha Lebanon. Bantay ye ki position ajira. Betha ke Hezbollah ye kinong Israel ban kenriya jakano. Tong ini sengap. Haga way galiang. Penmi jing Maham ke Hezbollah daga pegentu ye kinong Israel. Ban kenriya jakano. Hezbollah's statement said, and I quote, "Warning to residents of northern settlements, you're ordered to evacuate all settlements located within 5 kilometers of the border. Your military's aggression against Lebanese sovereignty and safe citizens, the destruction of civilian infrastructure and the expulsion campaign it is carrying out will not go unchallenged," unquote. Kaniga message ke kentup wat ya kamap. Betha ye kinong Israel ban kenriya siya saut. Jengay nakaput. Kakanhun ka ong. Ki action bat ki attack jong ki sipai Israel siapo Lebanon. Kanom pejak klem ke jubab. Kajing Maham ke Hezbollah kawan hadin bah. I notice pak pen kenriak jaka ke Israel ya ki pajba Lebanese. Shua ke airstrike. Ka Israel ke kentu ya ki pajba Lebanese. Ban mino na southern suburb ke Beirut. Ka Israel ke ong bah. Ka penmi kum kani ke jing Maham. Ban yadai ke pajba namar ba ke jing Ertma. Ka day ke target ya ke infrastructure ke Hezbollah. Watla mi ke jing Maham na ke Hezbollah. Ka Israel ke ong ki breu hasyapang stay. Kinom mi satya. Hatu kileno Houthi ki John Shakatma. Tong ini sengap. Hagaway galiang. U leader ke kanhun leno Houthi na Yemen. U Maham ting baka kanhun jong u. Kalapan kre ban straight hagano-gano ke klimat. HTV. U Abdul Malik al-Houthi. U declare baki sipai jong u. Kiladap kre ban le ya ka barankam. Yathu ke Times of Israel. Abdul Malik al-Houthi, the Houthi leader, said, and I quote, "Regarding military escalation and action, our fingers are on the trigger, ready to respond at any moment should developments warrant it," unquote. Kajing Maham leader ka Houthi kawan. Hakan riusngi jong katma US Israel Persya yak Iran. Haki por baladep kileno Houthi kisiat misail bat phahir tma drone ha Israel bat yaki jahat haret si hapdeng katma Gaza. Bat menta ka ong bah kanang penhe shushu. Kubli Shibun, Storyteller, London Network.